Ki shipai ngam kentup langru ya ki NDRF bat SDRF kila Kynduh mawsiang mentah ban ngam syapo Krem banwat iki metīap ki bidang sakut hapo ka Krem Ule East Gentle Hills District. Kajing bagi kita ginong wat ki Kynduh kari namar kajing nang kiu ko kad banang mi ki sengi kabala penong iki mentah labun sengi bakin nut satya wat banno syapo ru. Laban kedau hang ni bagi kita ki shipai ngam kidang yok bansei tang lai teli ki metīap balantat bakidang don saar teli ki met ki basakut syapo. Halor kane Menteri Katanat Revenue Disaster Management ubak Krem Ule tu balada kajing kiu ko kadang peteng kan buah kajing barah ka Krem kaj ya ketika kan hun ban peteng ketika kam. Information nai Deputy Commissioner East Gentle Hills iba karmal ki ilai itu ba kumba shiti menta ke water level ke kiu kumba na ke menshwa ke water level ke don chispa san feet kila puli ke after pumping ke one shaka shispa ke profit haden nang to kila yok se ye kitu ki laingut ki met mo but ana haden kata pat menta ke water level kala increase shaka aspa feet ke belong next to impossible menta ki niviru ki long ki comes ir hi ban dive as of now tena kata daw ke don progress hakini ki shite yo na ke daw bechur pala islam the as of now don't shoot expenses hado henry tare katkum kaching ong jongi deputy commissioner kala poi kumba 20 to 25 lakh approximately me iru impact don ki details 100% impact calculate they ong approximately it will be 20 to 25 lakh ketika cost pala pelut hang tu so ladang idang continue shu ye kenika process kenika operation kandang queue they as of now the kita take cost yang ke but hopefully naliang go government bakin pay je ke ibaran kam mangi iba is not possible khamtam hakini ki season bukum lima bocor slab ngila matru last time hapo ke area hapo ksan kumnongi iba ngimla ban le persya ye gitu ke jor pala slab jumbun jong ko ngimla ban sei dut ye gitu ni mentaru ke la banjia namar kini ki wibri ki bedang sa kim don shu hakamin shaf don shopo krem tena kata kadau shopo krem bangsai kan ni ke jumbun jong ko kam long ko ba sup ye ki navy le ne ye ki bri jong mo ki personal ban ba ye ka jingkermen hopefully lada ke mariang ka sha ngindang le hi ye ko bedon kam with try our best.